Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar tu silian sang puya Sarkar lai punat khona kumsom pare chin chunglam COVID-19 hridan apek meka ngai thatu te hridan la vekturin kan ngen chewa COVID-19 la ka inven la malawin thada lo ula ina tom tlatin tul to palo chon pon chuak lo ula mai tom na wo midang nai lo kudle mai ti file hridan la te lo ngai po mo zelang cheu COVID-19 kan hwe hria du nei chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pako pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani tuna chuan chanchin thalong athak chun zomang Health Minister Dr. Alal Thanglenan RT-PCR laboratory ladin lo na district zongzong adin turin sarkarin ma ala ruam manna asiam mek ati India men zelena hukum samsari pangana pola sarkar la piruam manna azadi ka amrit mahotsav noya mizoram fana be pui thak mek ani ramchunga COVID-19 vaccine la thei za somni panga chon ados kimin an la to Union Cabinet chuan PM Poshan chu kunga danga tan manchunzom arel Health Minister Dr. Alal Thanglenan RT-PCR laboratory ladin lo na district zongzong adin turin sarkarin ma ala ruam manna asiam mek ati he thui voina SAD conference hall mineko sarkar mi poimo te thut khom na health minister hian soya RT-PCR call te hi district din hunne munma te thlirin ata tolin bun ani tur thule atulang ang bo zui ngal charchar ani thuwa soibok voina thu khom te chuan COVID-19 shikai na zwal te en kolna tur intensive care unit ICU siambel chungchanga malak na kalmek an thlir hova Aizawl Civil Hospital ICU ward siam mek a thok tur nurse somni panga sarkarin alak fel ta ka wangin khum som chu man ngal thei tura engkim pe fel to ani thu tarlan ani khum som dang chu oxygen gas pipeline wa fel alanga ya asiam tu company tenen indoor mek ani relo te man the ani be se ni bok heng ICU wa tharte hi atul dana zirin COVID-19 shikai te po enkol thei turati ani Aizawl Civil Hospital a hian medical ICU khum panga au meka tuna hian somni panga ti puna ni don ta Reilo te pediatric ICU khumpali le ICU khumdang pali omna peifel ani don boka heng zongzong peifel ani nuwa chuan ICU khumsom thum pathum om to don ani dedicated covid hospital Zora Medical College ICU khumsom thum pali om mek ba ka khumsom ni dang da bel tura malakna po tluang taka kalpui ani ICU ward thara thok tur nurse somnga sarkar na la meka Reilo te ICU hon thei be se ni boka ICU ward thara thok tur staff dang lak to sa te po training pek vek to ani ventilator ron vo tur company technician te chu naktip zirtom ni khian anong kaldon ani lunglei civil hospital po rm chandan angin ICU ward emergency siam mek ani thule arang theang bera man thei tura thei top cho mek ani thu tarlan ani Voin Khan Chief Minister Puzoram Thangahovin Mizoram State Healthcare Society MSHCS governing body meeting voice of Nipangana chu CM conference hall nei ani he meeting a hian MSHCS policy period chungchang soiho ani in en kolasum bil pek chungchanga aul samjok nan MSGCS le RSBY le athakna ABPMJAY chu policy period in anga kalpui thin ni in October atanga akum le September thleng thasom pani chung period ani thina tun haya sarkar le puin ABPMJAY policy period chu sarkar kum chiar dan angin April atanga akum le March tha thleng turin athak ta hemian iwang hian MSHCS policy period po ABPMJAY ne na inzul turin tunamhan mek chu kumchan ve chunga tan po seini se ti in voin governing body thu khom chuan anrela kumchan ve chung October sangni somni pakhat atanga March sangni somni pani thleng tuna policy man mek chu pot seya member lo ni to tan kum khata tan lovin kumchan ve tan premium pek ni se tin anrela lo la injel lut velo tan po injelut hei nan rom hana siam anrel bokani Shipui lenga wanga ngor taka enrollment kalpui chungchang har sanate po soi honi in heme chungchanga hian himzo ka ruam manna siama ngai tu ni se anti voi meeting a hian governing body permanent member atan planning and program implementation department secretary le principal advisor te chu lakni se tin an rel bok lunglei urban development and poverty elevation department bot sein voin khan indiaram zelena kumsam sirpangana tlindomna azadi kamrit mahotsav Puala rampuma faina be pui thak na ta na bol ho song bole clear chungchang zitina petu tur lunglei khopui chunga self help group sang ayo tele sanitation worker department te na zitina pek ani district urban and development officer piwan thangpui chuan India men zelena kumsam seripangana champha polin azadi ka amrit mahotsav program ti hotlin nan faina be pui thak na awareness campaign hi bot saini thua soya India ram hun sang faina be pui thak na
kalpui me ka Mizoram po man tura relani angin voin khanung le khopui chunga self help group sang ayo tele UDNP department noya sanitation worker ten bolho song bole thir chungchang injirtirna mobile campaign anneya self help group le sanitation worker te hi group lia in training chimle mara bolho thir randan intina kala zirtina petura ti anni a heng malakna te covid appropriate behavior zom chunga kalpui anni India Menzelena Mukum Samsari Pangana Pola Sorkala Piro Manna Azadi ka Amrit Mahotsav fi Urban Development and Poverty Elevation UDNPA Longkla District Apo Kalpui ni Inswas Bharat Mission Malakna Noya Faina Bepui Thak me kani a Hewik man me ka hian Fuin Khan Longkla DC Conference Hall Abul Thuma Changa Bol Lo Clear Shan Chungchanga Khopui Chunga Village Council Tol Chung Faina Palai le DIY NULM Noya Self Help Group te Zirtirna Pek ani a in chung khura changa bolhlo troi theilo clear shana bolhlo bom shana pai sa apoimo thu zirhawani a chumi ti hlo tling tura malak na tur sang te soi ho ani akam malak na peng pakhata ta na UDNPA Longkla district in final bolhlo clear shan chungchang mi pui zitina ponzar tur anruwa manchu voin ve kha Longkla khopui chunga veng sanga mobile ven manga tlan kolen mi pui ria turin ponzar ani bok Kozola po Vain Khan Faina Hapta Sanghi Somni Bakatman Dan Tule October Tatsunga Clean India Program Kalpui Dan Turngai to in District Sanitation Task Force on Chairman DC Pusi Silal Chung Kim Hovin DC Conference Hall and Chukoma Hun Man Dan Tur Duan Lok Zulze Kozol District Faina Hapta Man Dan Tur and Ruahman Faina Hapta to October ni Indrin ni Zing Dar Sarilem ni Somli Panga Sombik Tenen Zangen Weme Hola ni se Hapta Karna Hunzu October ni Riat Jomadar Soma Hian DC Conference Hall ni se anti a Hebaka Hian October Thapuma India Ram Faina Bepui Thak Clean India Program Mandan Tur Arel Anibok Mamida Po Nimin Khan UDNP Department Bultumin Azadi ka Amrit Mahotsav Mobile Campaign on Source Segregation and Sanitation nei ani a bolhot clear ran poimo na zirtirna hi mamit khopui chung veng sang mundun laia te nei ani Voin Khan Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Venela OSD to Chief Minister Puro Sang Zulatiso Ministry of Science and Technology Noya Department of Biotechnology Secretary Dr. Renu Swarup chu office amu in Nanashik Enfiana Infectious Disease Diagnostic Laboratory ILab Mizorama Bunatur Chungchang Malakna an Soipuya Pirenu chuan Mizoram tan ILab pakhat aran bun sak thuai don ti soin chorkari chunga ti felani tur thu alo shila he ILab hi tuna Visakhapatnam bot sai me kani ti soin pirenu chuan ahun taka Mizoram thlen theina tura thilpai mote lo enjoy tur le atulanga IBSD Imphal tenen in ron chunga ruam manalo siam turin Department of Biotechnology official pani Dr. Manoj Kumar Modi le Anamika Gambhir te chu hemiata hian rot ani ti alo thil bok ani Chanchin thar hi All India Radio Aizol changa puan ani Ramchunga COVID-19 vaccine la thei za somni panga chuan ados kimin an la to Voin Khan Ramin Melung Poimo tak phunin vaccine dose Vibel Somret Pasire Noi Somruk Puruk Chuang Pek Lenin ta a Nimin Khan dos Noi Somnga Police Sing Khale Sangthum Pek ni in ti hian Ramchunga vaccine la thei za somni panga chuang in dose khatna le dose ni na an la to a vaccine la thei zong za somruk paret in dose khatna an la to bok ani Shikai thar zat pu aniam zela Nimina Khan mi Sing Khale Sangret ai niamin rian kai ti mu chwani a Shivai en koldam hi zazela samko pasiri point paret pathumani a darkar somni pelikal chungin damlo sing hile sangra chung en koldaman oma heti hian Shivai en koldam to hi vaibel chathum noi somni pakua singre sangrule za somriat an oma mi singri sangsarele za seri somnga phatin thi pui to ani Union Cabinet chuan PM Poshan chu kungadanga tan manchun zom arel he malakna hnuai hian sarkar lai pui tum turin cheng vaibel che singa le sangli ruam manani a heti lai hian state union territory te tum tur belkhom chu cheng vaibel che sing thum sang khat ani he ba kain union cabinet chu national export insurance account NEIA scheme manchun zom rel bokin he scheme atan hian cheng vaibel che sang kha zeru som nga ruam manani a he thutluk na wang hian NEIA noya rampona thon chwa cheng vaibel che sing thum sang thum hu ati theidon ani Chanchin thar chiar ti topnan atlang pui Health Minister Dr. Ala Thanglen an RT-PCR laboratory ladin lona district zongzong adin turin sarkarin ma ala a ruam hanna asiam mek ati India ramin zelena mukum samsari pangana pola sarkar lai pi ruam hanna azadi ka Amrit Mahotsav noya Mizorama faina be pui thak mek ani
ram chunga COVID-19 vaccine la thei za som ni panga chuan a dos kimin an la to Union Cabinet chuan PM Poshan chu kunga danga tan man chunjom harel chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani